Oras selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malas suhurta busi sihan nami sinasiam mariteriga pan sigano pari bani palang sogoton. Pai majalo hita tanya bata nagabiri kapan sigano pari bata pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih mai sombah konur nami hubamu Bapa. Bani ganup diar layakmu. Nado ipasir sirham huban nami ari lupus ari. Jana bani panurang sogoton ipoe hami bagas malas nyuruhanami. Alanya Bapa pai may pukah kanami lawan nami si ganopari. Perlu iparsap kon ham hanami. Ase maritihon ni hatamu. Na ijalahan bari parang sogoton. Nagabi onjolan ben nami. Lahu makorjan hojan nami si ganopari. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggonannya. Amin. Bapak nang nelongan di bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rikapan sigano pari bata bani panorang soboton hari Senin tanggal 7 Februari tahun 2022 ay matar surat bani buku Pesalmen 37 ayat 7. Nama katahon senon sip maho ilobe ni Jahoba anjaha pahamot ma iya ulang masogam uhurmu mangidah halak namardohar dalani mangidah halak sihor jahon panipuon. Totu buitu mangdo ibagas golu tahun Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus namambahen bulisah uhurta. Adong namasa ibagas golu tahun atape persoalan ibagas golu tahun bulisah dohita. Rohna borit bulisah dohita. Janah bahat ope. Janah na lebih parah ni aima. Bulisah do uhurta. Anggo mangidah halak nalegan. Lebih maju atap lebih bayakan atap pe lebih marduharan. Ididah kita marimbang kita. Na lebih parah ni use. Bapa inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bulisah uhurta. Marah kita. Janah sugam uhurta. Bani halak parjahat. Naidah kita guluh. Dauh lebih diaran. Dauh lebih marduharan. Marimbangkon guluta. Natotap martengir nihur bani nebata. Halanyai Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon pakedo hita. Ulang sopat ai namambahen gabi maseda uhurta. Halaniaha halani ulang lobe marsogam nihur hita. Ijin adong gilah uhur simburu ibagas uhurta. Domma patubuh kondosa ai ibagas dirita. Tarlebih mause anggo gabi bulisah kita marsogam nihur hita. Sogam nihur aima napabakit kon dosa ibagas dirita. Aima ase Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitihon ni pengalaman ni perpasalmen maningon ididah kita do tolu pahara na perlobe sahali. Ibagas naman dopakon na masa ibagas perguluhan tahun. Anggo ididah kita ma. Songon na lubih diaran ma. Songon na lubih mulusan ma. Songon na lubih marduharan ma. Guluh ni para jahat na parlobe sahali. Si bahenonta. Jana na maningon. Tuguh ibagas prinsip ni golukta. Sip mahita. Ilobe ni Jahoba. Toto Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo doma isobut sip. Seda berarti halani pusok nihur hita. Atape pataridahkon pusok nihurta ilobe ni bata. Tetapi sip kita lebih pataridahkon bahasa ibagas perguluhan taon maningon doha ini ipataridahkon hita songon batu karang na ilaut lambin roh begal ni namasa atau labi roh begal ni gilumbang sa sitong ni ay do na mambahin lambin roh tuguh ni batu karang ay
Nah, sunai do humani perguluhanta. Lambin idah kita bahasa pergulukannya lak parjat. Somon na lebih merdoharan marimbang kita. Na mararti doai. Maningon lambin patuguhkon. Hapor sayonta. Lambin patuguhkon pangarapanta. Ibagas na mandalani. Guluhta si ganupari. Bahasa barang apa ne do pakon hita ibagas guluhton. Maningon do tetap hita jana tetap hapor sayonta hubani nebata. Napaduahon bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pahamot ma iya. Artinya ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ratene ibagas perguluhan taon. Anggo adong masada-sada horja anggo porini baik kita malobe ase urah kita mangarusi horja adat. Lang haganupan halak boy mangarusi pasal adat. Halani ay maningon adong do sada halak na boy ipahamot hita. Laho mangurupi hita ase boy hita torsaja na banje horjata ibagas paradaton na totu maningon adong do na ipahamot hita na mangarusi pasal adat. Artinya ay ang gudo may sobut kita ipahamot hita ma iya lahu mansahapkon lahu pajalurhon lahu pabanjehon adat ibagas parguluhan taon atap lopopo anak pe ay pakon nalegan na totu berarti dong ma ihapor saya hita iya lahu patorsaon pasti jengis ma ibain horjat ta ay das kubani panorangni. Nah sonai mahumani hita ibagas parguluhan taon. Ang godom ma ipahamot hita ne bata ibagas guluton na mararti doay na porsaya do hita hubani ne bata. Ne bata na patorsahon guluta. Ne bata na pabanjihon perguluhan ta. Jana ne bata ma na mga turhon haganupan ruhut-ruhut perguluhan ta. Artini ay maningon porsaya do hita hubani cara-cara ni ne bata sonai age hubani pambahenan ni ne bata ibagas perguluhan ta si ganupari. Bahasa ahane horjaon ne bata ahane bain ne bata ibagas gurul taon makorhon namadiar doai ibagas perguluhan ta. Jana napatuluhon naparpudi sahali maningon tetap do hapeni ididah kita umbani sudut pandang positif. Angko idah kita mah halak parjahat halak nama korjahon panipuan lebih mardoharan marimbang guluta tapi hita pokut ibagas sapor sayahon tapi songon nahurangando secara materi bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do idah kita bahasa lang hapeni materi na buy mambahen guluh taon buy torsa. Artini ay marhitehon ni situasi ta ay maningon boy idah kita sonon. Mase idah kita songon na lubih bayakan, songon na lubih jengisan, songon na lubih bahatan maijalo halak parjahat marimbang halak parpitor bani pahara materi. Nebatasi ol manobut hubata bahasa langadong na manggulu iatas tanahon nabuy ipaluah materi atape langbuy ipaluah habayakonni halaniaha nabuy paluah kon hita pita idop ni hurnine batado natotu ijon mahapeni porini pehapeni lobih otikan habayakon na dong bata marimbang halak parjahat ijon mahapeni kata kuncini ase ulang marsogam niuhur hita hubani halak parjahat halaniaha porini pebayakan halak parjahat langboy habayakon ni ay mambahin ia maluah mangguluh tapi naboy mambahin maluah kita janah naboy mambahin mangguluh kita ay ma holong nine bata natar suluin natotu anggodo matartuju uhurta janah pangarapan rosi hapor sayonta hubani holong nine bata ijay ma
langbe gabe marah kita, langbe gabe marsugam nihur hita, mangidah parjahat naguluh ni lobih deran marimbang kita halaniaha godaan doai Bapa inang. Masih tene au bujur do huga reja, habeni ia langonga huga reja, tapi songon na lobi jengisando parguluhan ni. Natotu ai boy patubuh kondosa ibagas urta, anggodo masopat adong sogam niuhur bata, lahu mangida parjahat halaniai na patuluhon salinari dingat kita maon. Porini PHP ni masa sonai, songon na lebih mardoharan parjahat, marimbang halak parpitor, halani nebata sihol makatahon, bahasa langadong sada jolma pi atas tanahon, naboy ipaluah, naboy maluah, naboy mangguluh, marhiteon habayakon ni halani panipuon atape habayakon halani hajahaton ni. Tapi halak na persaya pita boy manggulu jana ipalua marhitehon ni idop ni hurni nebata asi tetap mahita marpangarapan jana mangarapkon haluahon apa hagoluhon ibagas idop ni hurni nebata. Amen. Martonggo mahita malas tumanguhur nami Tuhan bani hatamu na pondok ini nadok manlukari apa pikiran nami bahasa tongon Tuhan seng jupah halak parjahat haguluhan marhitihon ni habayakon ni, tapi marhitihon ni habayakon ni idop ni hurmu ijay do tongon Bapa jupah kanami haguluhan apa haluahon nasasitong ni ase porini petongon guluh nami songon na hurangando marimbang halak parjahat, tapi tenger ma uhur nami ijay do tongon Tuhan lambit ipatak kasam bahasa pitah bangudo jupah kanami haguluhan haluahon apa habayakon nasasitong ni ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan nami rapakon tonggo namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni nebata Bapa apa persoran ni tondo na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus selamat makorjahon horjata si ganu pari mahita lambin marguguh matongon hita ibagas idop ni hurni nebata. Shalom.